ni inkuru ikomeye cyane yakuye imitima abarundi n'inshuti z'uburundi zose ubwo mu mujyi wa Bujumbura umurwa mukuru w'ubucuruzi n'ubutegetsi mu Burundi hagaragaraga ibintu bikomeye birimo gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane. Hagaragaye abagabo babiri, Generali Arengiyombe Bunyoni na Generali Gervais Ndirakobuca bahuriye mu nama y'ibanga baganira ku buryo bwo guhindura ubutegetsi mu Burundi. Nibyabaye mu buryo busanzwe, byabereye mu ibanga rikomeye cyane kuko icyifuzo cyabo cyari kimwe gusa, gushyira mu bikorwa gahunda ikomeye ariko mu ibanga, aho buri gikorwa cyabo cyagira ingaruka ku miyoborere y'igihugu cyose. Generali Arengiyombe Bunyoni w'imyaka 54 yavukiye muri komine Kanyosha mu mujyi wa Bujumbura. Mbere yo kuba minisitiri w'intebe mu 2020 yari minisitiri w'umutekano kuva mu 2015. Imyaka ye myinshi mu buyobozi ntiyari iy'umurimo gusa, ahubwo ni y'akazi k'indwanyi kuko yinjiye mu barwanyi ba CNDD-FDD mu ntambara yo mu 1994 nyuma y'urupfu rw'uwari perezida Melchior Ndadaye. Naho mu gihe cya politike y'intambara, Bunyoni yagaragaje ubuhanga, ubushake bwo kuyobora ndetse n'ubutwari, bikaba byaramwongereye icyubahiro ku buryo benshi mu Barundi, Abanyarwanda, akarere n'isi muri rusange bamufata nk'umuyobozi w'icyitegererezo mu buyobozi no gutanga umutekano mu baturage. Nyuma yo gutsinda amatora ya 2005, Bunyoni yashinzwe amabanga menshi nko kuba umukuru w'igipolisi cy'igihugu cyose, kuyobora ibiro by'umukuru w'igihugu ndetse akagira uruhare ku rwego mpuzamahanga ari mu ntumwa za Loni zishinzwe amahoro n'umutekano. Yanabaye kandi umuyobozi w'abakuru b'inzego z'igipolisi muri Afurika y'Uburasirazuba. Generali Bunyoni kandi afite ukuntu Abarundi bamufata ku rwego rwo hejuru, benshi bamufata nk'umurengezi w'umutekano w'igihugu, intwari ifite ubuyobozi bwo kugenzura no gucunga imbaraga z'ingabo ndetse n'inzego z'umutekano. Ibi byatumye n'abasirikare bo mu Burundi mu ntambara za CNDD-FDD ndetse n'izo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwubaha kandi bamwizera kuko bashobora kugendera ku mabwiriza ye bagakora ibikorwa by'ingabo mu buryo bwumvikana kandi bwizewe kuruta uko bari gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Naho ku bijyanye n'imikorere ye mu buyobozi, Bunyoni yagiye ateranya amakuru y'ingenzi, akagena gahunda z'igisirikare kandi akagira uruhare mu gushyira mu bikorwa gahunda za politike z'ingenzi, byose bikamugeza ku cyubahiro n'ubuhangange bwo ku rwego rwo hejuru rwa politike ndetse n'umutekano. Naho Lieutenant Generali Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika w'imyaka 56 n'umwe mu bategetsi b'icyubahiro mu Burundi. Yabaye minisitiri w'intebe kuva mu 2022 kugeza 2025. Mbere yaho akaba yari minisitiri w'umutekano ndetse n'iterambere ry'abaturage. Lieutenant Generali Gervais Ndirakobuca azwi cyane kubera ibikorwa byo guhosha imyigaragambyo ya 2015. Akaba ari umwe mu bantu bahabwa icyizere gikomeye n'Abarundi. Abaturage bamureba nk'umuyobozi w'umunyamurava ufite imbaraga, ubwenge mu buyobozi n'ubushishozi bwo gucunga ibibazo by'umutekano mu gihugu. Uyu mugabo ku rwego rw'abasirikare ndetse n'abaturage afite ubwitonzi, ubushobozi bwo kuyobora, bigatuma abantu benshi bamutega amatwi kandi bamutegereza mu bihe by'ingenzi bya politike. Ibi byatumye umwe mu bantu bafitiye icyizere gikomeye cyane mu gihugu cyose cy'u Burundi ndetse n'abafatanyabikorwa be mu nzego z'umutekano bamwubaha cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yigaragaza nk'umuntu ufite ububasha bwose mu gihugu cyose, ariko kuva Bunyoni na Gervais Ndirakobuca bagaragara mu bibazo by'ibanga, ubutegetsi bwe bugeze mu marembera kubera impamvu eshatu z'ingenzi zikurikira. Iya mbere ni uko hari guhuzwa imbaraga z'abayobozi bakomeye cyane, Generali Arengiyombe Bunyoni na Generali Gervais Ndirakobuca bafite ubushobozi bwo guhindura ingufu z'igihugu mu buryo bw'ibanga, bikaba byerekana ko ububasha bwa perezida bushobora kwibasirwa cyane. Ikindi ni ubuhangange n'amayeri mu buyobozi kuko aba bagabo babiri bafite ubuhanga bwo gucunga politike n'umutekano mu buryo bwagutse, bigatuma ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye budashobora kubigenzura na gato. Ikindi ni imibanire n'abaturage n'abasirikare kuko icyizere Abarundi bafitiye Bunyoni na Gervais Ndirakobuca
ndetse n'ubushobozi bwabo bwo gucunga abasirikare bo mu ntambara za CNDD-FDD bituma ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye butagira ububasha bwuzuye ku gihugu cyose. Ihuriro ry'aba bayobozi muri Bujumbura uyu munsi, General Arengeyome Bunyoni na General Gervais Ndirakobuca bahurira mu nama y'ibanga, uwabarwanyaga wa kure yababonye, umutima uratakamba, amaso arahungabana, ubwoba buramutaha. Uwo nta wundi ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari kandi Agathon Rwasa, umugabo utagitinya, umugabo w'indwanyi, umuyobozi ukomeye w'ishyaka ry'abarwanya ubutegetsi, nawe wasuye Bunyoni, bikagaragaza uburyo amateka, imibanire ya politike n'ubuhangange bw'abayobozi buhuzwa n'ibiganiro by'ibanga. Ibi bigaragaza imbaraga n'amacenga ya politike, aho buri gikorwa cy'umuntu gishobora guhindura amateka y'igihugu. Imyaka myinshi yo kuyobora ku ngufu, imbaraga z'ubuyobozi ndetse n'ubuhangange bwa Bunyoni na General Gervais Ndirakobuca bahurira mu nama y'ibanga. Ibyemezo bafata bishobora guhindura amateka y'igihugu, n'impinduka zitateganyijwe, ubwoba n'amayeri bigahurira i Bujumbura. Abaturage b'i Bujumbura ndetse n'isi yose muri rusange baribaza bati, ese ni impinduka? Ese iyi nama y'ibanga izahindura ubutegetsi? Ese ubuhangange bw'abo bayobozi burenze ku bushobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, cyangwa ni icyifuzo kizahita kirangiriraho? Mu gihe iyi nkuru y'amateka n'ubuhangange igikomeza, buri gikorwa cyabo kigira ingaruka ku mibereho y'abaturage, ku butabera, ku mahoro ndetse no ku mutekano w'igihugu. Ubuhangange, imbaraga z'ubutegetsi, amayere y'ibanga ndetse n'imibanire ya politike yose bigaragazwa mu buryo bw'ikirenga, aho buri muntu ufite ijambo rikomeye aba afite ubushobozi bwo guhindura amateka mu buryo bwihuse. Ni mu gihe ubwo Bunyoni na Gervais Ndirakobuca bahuraga, abakurikira bakomeje kwibaza bati, ese iki ni ihinduka ry'ukuri cyangwa ni icyifuzo cy'abayobozi gusa? Ibi byose bikomeze kuba mu Burundi, mu gihe ku munsi w'ejo byavugwaga ko Agathon Rwasa, umuyobozi wa CNL urwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ejo nawe bivugwa ko yari yagiye gusura General Bunyoni ubwo bavuganaga ku bijyanye n'umutekano w'igihugu ndetse n'uburyo bahindura politike y'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose bikomeje kuba mu gihe umugabo uyoboye CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Gervais Ndirakobuca twavugaga hano, nabo bafite imigambi ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. None hajemo n'igihangange Arengeyome Bunyoni, umugabo ukunzwe n'abarundi benshi, umugabo w'igihangange mu Burundi, umugabo uvuga rikijyana, umugabo ubwira abarundi bakumva. None nyuma y'aho afunguriwe atangiye gukora ibikomeye.